amatsiko ni menshi kwa kunzi ba ekipa Peri araje ruboneka nzira mugozi kufra cyagezemo Piera ruboneka manuka nka kibona umwe hagarara neza ramuza mu buryo ahagaze rekura gatari nayo hatari yindi irenga urukuta rw'abadefenseri bari dakoraho kabisa Sanfile inzira mugozi hirika mwizamira agenda isekura mushundura rimwe gusa inshundura nazo ziranyeganyega ziti nta kindi twakora kitari kwishima mu gihe umuntu agaragaje ubuhanga bungana burya shundura dukwiye kunyurwa n'izi serivisi z'agatangaza y'umwana w'Igatsibo ha ikipe y'ingabo z'igihugu APR igitego cya mbere cy'ikipe APR FC pira mwiza cyane utewe na ruboneka APR kimwe AS Kigali ubusa AS Kigali AS Kigali Telecom Telecom Golazo Ndayishimiye Didier Didier ku mupira AS Kigali ifashe ukura ku ruhande gace reba uko Franklin Onyabora ameze fata umupira uhereza Nirushwa Aime areba uko Ndayishimiye Didier ahagaze hagati y'abadefenseri bajyabona Nijya na Clement na Riuswane fata umupira neza atera adahagaritse maze Ishimwe Pierre asoma tapi AS Kigali kimwe APR kimwe iminota 50 kimwe AS Kigali kimwe APR kimwe aya kabisa mbega AS Kigali yerekanye umupira hariya imbere inyuma iburyo ibumoso rekura cross iturutse ibumoso hariya mbega AS Kigali uwitwa Ndayishimiye Didier yari yamaze kuzamuka hariya rekura ikirenge araryamarambarara hasi Telecom Golazo Ndayishimiye Didier Telecom Golazo celebration iza Pierre-Emerick Aubameyang celebration iza nani gutera ikinyuma yitonze cyane kabisa mbega Ndayishimiye Didier AS Kigali igitego kimwe APR Football Club igitego kimwe what a game tonight what a game spectacular game bakoze ibintu by'abanyamugi kabisa AS Kigali yasabwaga kwishyura yabikoze kandi itangiranye imbaraga muri iki gice cya kabiri
ibiganiro bitaza korohera uyu mutoza wa PL mu gihe atatsindiye mace kubera yuko abakomeje kugaragaza inconsistency cyangwa kudahoza ku ikipe ya Nyamukandagira mu kibuga ariyo APR APR zakurikiza Tenseri ngaho kuri tariki 2 i Rubavu, tariki 2 waya bazaba bari Kigali, tariki 2 ubwo ni kwa kabiri w'icyumweru gitaha kwa kabiri APR na Denzel. Ntago Kigali yabagora. Aha dore nuko mwavugaga kuri Mukura uko mwavugaga kuri Mukura. Aha nyamara mu byihorero ibintu birakomeye, shampiyona na Magasa Mukura manzaganya na Magasa nyamara birakomeye ande zombi nibyo kabisa. APR Football Club kimwe, ikipe ya AS Kigali igitego kimwe. Match ni gutyo irangiye na Isa. basoza match hano kuri Kigali Pole, igitego kimwe cya AS Kigali kuri kimwe cya APR. Igitego kimwe cya APR cyatsinzwe na Ruboneka Jean Bosco ku minota 40. Igitego kimwe cya AS Kigali gitsindwa na Ndayishimiye Didier ku minota 49. Abakinnyi b'ikipe ya APR batishimye, urabibwirwa no mu maso habo, yaba kuri kapiteni yo Mugabo Claude yifashe mu mayunguyungu ari kureba bagenzi be. Uramubona Mamadou Lamine Ba, uramubona Sheikh Jibril Watala, uramubona Mugisha Gilbert Barafinda, uramubona Ariuswane, uwitwa Nige na Clement na Dauda batumva uburyo iki match batayitsinze cyane. Batatu rwose twayabariye, twayabariye kabisa. Nibyo neno match kabirangiye ari igitego kimwe kuri kimwe ku mpande zombi. Ikipe ya APR Football Club yongera gutakaza, umuntu wese aracyategereje kureba ese APR Football Club izatsinda imikino 3 ryari, izatsinda imikino 3 yikurikiranya ryari. Bikomeje kugorana rero, kimwe kuri kimwe ku mpande zombi, nyuma y'uko APR yari yanganyije n'ikipe ya Kiyovu Sport, yaranganyije kandi nanone n'ikipe ya Rutsiro. Nibyo kabisa, APR yaje gukurikiza ikipe ya Rayon Sport, APR iratsinda, ariko nyuma yo gutsinda Rayon Sport bahita bongera baratakaza nanone, batsindwa n'ikipe yitwa Musanze ibitego 3-2. None APR nanone nyuma yo gutsindwa na Musanze batakaje andi manota 2. APR Football Club ubona ko nyine batsinzwe na Musanze, nyuma yaho banyuzamo batsinda ibitego 2-1. Abantu bari kuvuga bati bite bimeze bite, bigoranye. None ubu ngubu ishpita. Reka mabwize ukuri, sincerely speaking, ntabwo ari uko abakinnyi ba APR ari babi, ahubwo bishoboke ko atari ubwiza bw'umutoza bafite. None se nahise wakwibaza, yakoze ramprasoma ku munota wa 70, ubundi izo ramprasoma yakoze ku cyabo bakinnyi atababanjemo. Oya wenda nka Watara yaramaze iminsi arwaye, ari kuva mu burwayi, yatangiye gukina match ya mbere kuri Marine nibwo yinjiye asimbuye, wenda byumva ko yasimbura. Wa kabiri Mamadusi avuye mu rugendo, yari kumwe n'ikipe y'igihugu ya Mauritania, yasezera mu mikino y'igikombe cy'isi cy'Abarabu, ntabwo yakoze imyitozo ihagije, ari kumwe n'ikipe. Ndumva yaraje nko kuwa gatatu yaje kuwa gatatu, urumva yakoze imyitozo yo kuwa kane n'uyu munsi, nyine ubwo yakoze iyo kuwa gatatu niyo kuwa kane, nta myitozo myinshi yakoze, nawe ari kubanza asimbuye nabo ngabo. Kandi ubundi kuri 11 nziza Gilbert bundi ntago ari umukinnyi wo kubanza mu ikipe ya APR, ikipe nziza ya APR ikomeye. Gilbert so kubanza kuko n'igihe yagiriyemo nta kintu yakoze, nibyo n'igihe yagiriyemo nta kintu yakoze, n'igihe yagiriyemo nta kintu yakoze kabisa. Ubwo rero iminota 90 ikabirangiye ari APR Football Club yabanje igitego, ariko ikipe ya AS Kigali iza kwishyura.